Kajainte Hills Autonomous District Council JHADC ne depan man ko ya ka dorbar wa kerpang yo wanra ya ka de Jainte Hills Autonomous District Constitution of District Council Amendment Bill arajar arpausu. Kani ke bill to hajrong ipia ya ki constituency ka Jainte Hills Autonomous District Council I wada depan kre we de ikti da ka delimitation committee. Hagani ke dorbar ne gesngi da wanra don hi ya kani ke bill we ia tai hajrong yong gani da pen man step ka pratering. Kawina ka constituency wada wir hagani ka bill to ka Jawai Central hay wada mi theme da ka nangba mi mentudu wa ki wide ki constituency. Ki chnong ki thau kat kam wada penbaj hapo gani ka bill ki wadang yang yai menjur na ka council man ki kamni.